Hi. Hi. Welcome back to my YouTube channel Klir KT Vlogs. Kardom kadu koi phanta. Ibang kya jo ajo ekdom han bazar han kori donji antai. Kini tum last of bag seal ho paisa 100 rupees wet. 100 taka pharusi wet. Nan bag dam pulo jo. Ni ik tum ben. Jo la phane pon pe. La phane pon pe lo han ke hem amek pajang joy po. Long buja. Jo. Begini pai lo. Ini dah mau coba nange. Dah. Ajo kang ting pila ana poisa ke onge ko nalo mai kaji honi ke. Jo. Poisa ta. Anwe jo. Oh, jikelan le delo. Jo, Roblin ta ki ka dress. Ho nange plastic bag lo open po. Sila mohla nang le alon ke. 100 taka pen di hantong na ini deh. Asen bidung seneng an bom non. Jo. Kang sam ini ke bang ke pacat hedil gorom tu elo. Nak ni tum ke dam jike lapu kone jo. Ina lo dam po. Cirim elo jo. Lang der pick alo ni tumedi. Seven o'clock right. Cuk arwe jang blo lang sai dilo. Ye han bazar ko. Bukan bazar deh ya. Kicirim tu dulu, cirim itu dulu. Oh, mandu titip lagi. Hangin am nong lihat lah deh. Nanti ya. Capsicum. Yang lapon po. Sini nilang. Ini je tadi. Kane nam po dak pen. Barge dak ekta dokan mang jadi. Bogwak po no ek dokan ko men 50 rupees so. Paisa se beda nimke 100 rupees we. Iya. Ho pan lam pelang bon lo. Jo. 20 rupees so la ilin long. 2 nang dun jila saminan ni. Jo, nang dun jila ni kedam ling dun ni ya, ngong dun kok ya. Kapirelo, kop dopse. Ramen 20 rupees. Lalu non han tap cibangke 20 rupees han lo deh untuk kepak ni kyo fresh bean apa no bazar dun derom hedi han bazar dan nang etan lo kinam dum hai tet lo Tumayo. Asap sebel. Non ke hem nang lelu ke ni tum ke wan han ke di alu par ke thepak ke jangtu ke bok lan lelu. Asipini bangkan lelu ajong silang misen betel like dan betel apa dan subscribe to wait touching on pen. Bye bye sapanta. Meyang dilang otek long delu. Jo. Power tape, pixel phone gel. Bye bye, Bye bye. Good night.
Good night. Good night.